अहिलेसम्म जति जोखिम भए पनि जोखिमै भए पनि अहिलेसम्म त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति नडराउने मान्छे बलियो मान्छे हात खुट्टाले काम गर्न सक्ने त्यस्तो खालको मान्छे जानुपर्छ त्यस्तोले मात्रै गर्छ Just over that is a huge drop and they look totally comfortable. Just getting ready. They're like having a chuckle. यो पटकको हानि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको पौष्टिक पनि हुने अनि अलि लाग्ने खालको हुन्छ धेरै प्रयोग गर्न हुँदैन बडीमा जिब्रोमा हामीले थोरै राख्यो भने पर्र लाग्छ रक्सीखा जस्तै त्यो पछाडि चाहिँ त्यसले लाग्ने सुरुवात गर्छ It's one of the oldest methods of harvesting honey in the world. And this time of year, in the spring, that honey is rich with rhododendron pollen, which has a psychedelic effect. We're not exactly sure what the effect is or how they use it, but we're going to join them on their honey hunt and try some of the honey and see what the effects are. We came to Nepal seeking a rare intoxicant known as mad honey, a wild honey infused with a substance called gryanitoxin that comes from rhododendron flowers. Mad honey has a range of reputations, from an aphrodisiac to a cure-all medicine, a deadly poison, and a powerful psychedelic drug. To find out what mad honey is to the Gurung, we embarked on a long journey through the mountains of Nepal to the tiny Gurung village of Talochipla. That is an incredible view. It's just so vast. Once you get up here, you can just see for miles. What's special about the honey that we're going to be harvesting now? यो पटकको हानि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको पौष्टिक पनि हुने अनि अलि लाग्ने खालको हुन्छ यसले लाग्यो भने मान्छेलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ नसा चाहिँ अलिकति खुम्जा जस्तोरी चाहिँ यता खिच्या जस्तोरी चाहिँ काम गर्छ धेरै प्रयोग गर्न हुँदैन बडीमा आधा चम्चा मात्रै खानुपर्छ यति बेलाको चाहिँ Who exactly are the honey hunters from the Gurung tribe? अरु गुरुङ भनेर जस्तो जसले कसैले पनि गर्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति नडराउने मान्छे बलियो मान्छे हात खुट्टाले काम गर्न सक्ने त्यस्तो खालको मान्छे जानुपर्छ त्यस्तोले मात्रै गर्छ Do the Gurung people have a special connection with the bees who are making this honey? उले दिएको मिठो चीज उले दिएको पौष्टिक तत्व हामीले दिन सकेका छैन तैपनि हामीसँग उ चाहिँ सबै झुमिराखेको हुन्छ प्राकृतिकले दिएको चीज त्यसकारणले हामीसँग चाहिँ सम्बन्ध भएको जस्तै